Professor Yaring ma tang wen nang rai ra amai ung shang in nali umra sa kai aniu hing rum la kan nali ungai marang pa ba ari MLA ka thum thumi no we party wen sau da na response wa chung ka sangai sa lo pai athang amai rai sing ni likhang han li party wen tio mai da diverse sai ar ungra sa re hangka vai ina ta mi re ara Professor Yaring ni han khai ba na aris ling rumau ka ashang oja ashang ka sa ling rai re itung we MLAs ping kala itung we CSOs ping hina achu we jangjar hile since the 3rd of May 2023 mi chung kana hange Kuki na Meitei ba shi rai sa da leo gi da ishina ga na advantage khui gi ji ne ka itung bo ishimo khui thuete itung we sa ran ba ran ma sa thuete gi chi chung kana ma tu yawe advantage khui la ga itung ma phak vai sa daleila khimo mai klea or mani ka itung we MLA ping hina fail sa daleila itung CSOs ping na fail sa la sa le ka tha da sa do acha wa khi sang sak ngai gi je Professor no we observation tio mai ka share sa mi lo Eva atami limit la ga da chula ka ni mati hane kana tu mix up sa la ga ki Meitei we rai la Christian rule khra we rai la ta mati sang kai thai ta matang sa da point of view clear sa ga khna ping na sheng ma gi ni yang mix up sa ga ki pan pam dang re presidential rule sang kai chi hi in hange jangat BJP na manipuli chota clean up ping le kan khui ka sang maning lak ni phap ta ni ka ta ashui political interest safe sak vai upai mle bda at last sang khai ne ki thum pa dai ne ashang ka san chim thala ka ne ka hang me re BJP we primary interest is to protect themselves not the people they phat dai jong I BJP we mong chai pa ya thumi ning ji tong phat dai ne ena tang ki wang the president ru sang ole ji atum klata ko ka sa la ka niya kali chief minister sa khwai ma pang kuitai tu da tarung sang hai nei akam election da ga tharo ji question jining hai la yang se sa khwai sa ni ji mam lai me lo ki we atamli in hange aji manipuli shok ta kle ti shoke this is not just one of the events in Manipur history this will be one of the episodes in Manipur history you must not forget this Manipur history will be taran not only mushla hai ja tamli mini question sa gi jawab where were Nagas that time? Naga being a role hado at the king reodo, Manipur saves Hakwai, it's a question shalakra. Taga issue with contribution kinglet on Nil Tire as you young. It's a neutral Najalaka, alunglia what Sata later, Mokamashun from Mullion, Ningmagatalata and living Chile, neutral Najalaka, Knili, Mashidaka, Katata Manipur Kokasakwa, Saraglag, what Masala. I mean, and the press not me height. Reconciliation ning hai la khnu gleva ka tot la ga mati cha ta sang le hi vresha ka sa da mum shunglag mane mashuna ni ning ji dang ena hi mum shung mane now the now thot bing na Manipur ya sakte shok le tam tharan Kuki na Meitei sa thang ro la ga a shi shong ro la ga ya ka chot le tharan atam tharan naga na khi rol ngre le the question sa tharan ye nil taure yang ji mum le la ba ni chang I khareli chok lao de in hi the WhatsApp le isang hai nei naga rol ta le le khani le in rol ngre wi ji chang number 1 Manipuri pama with the community khani ngum khai taran ishi de khirong ngre le ga ching khai gui pai le ji ro ak rai le de ji ro ji ban ngre le ga matai la ka elected representative the leader of Nagas we should not forget this Achu atameli civil society role tra ngre bai me ki jo leaded le government authorities tala kai government ne civil society na protest ha to culture sama even media and tangum shokran jang chatamli civil society li role ngre log ji ya it's a very difficult thing ji India situation ji ki Delhi ri no India ga tong le ri no Manipur no ji leaded le government ji rule jang ji wan role ngre wi ji ba ya ki policy ga itum election ga ya ili mari than lo Shameful Shimiloda Kapanghaya elected representative MLA picture at the wrong reason. Ka atang asang tanghare they have been totally failed take kick him lap of the putting down. And in reality you take cleaning out number 1. Atumna Manipur ngale li shilla pal tum cock sarapamra jui aina you attitude wrong repai. The target active salap can initiative kulaga Meitei and Kuki look at the reconcile sang successful bajing repai.
อยู่แล้วคนคิมชอบตัวอีอย่างเราก็นิ่งกับจ่าละก็ยัง Professor คนคิมชอบ yaru na pap ta pa mai khwai they have totally failed the hangji aju situation conflict hi solve masami kher oi shinaga we advantage mami mokhui kher we fail saga as an MLA he conflict hi mo shograng ko when hako ka we fail saga situation hi mang hu ka hang do chi ba chi actually clear sam lo ka continue sa sai 아주 이 그래 주제 있는 마음을 얘기지 봐. 담다 상하래. yeah 제나지 this we talk here situation wang dik sao the to focus on. okay Number 1 as a manipulate pam the community ka sa the he we jingri khwai khung khwai ka sa hil fail sa ki ka bim chung tu. Atumna okay manipuri ramani thu de tumang le ta nagang le de ta na with the manipur the interest mu ka thar da ka shokta situation le ka tha the is na kan advantage ku la itmui Shameful shem the claim naga we issue mga ba mai sak pai rak la gi la ma shem tu rat mi atmi ki contribution le lam ne Kuki ne Meitei mu ta le gi shla ka sa ku ji tum shola lo ga thok le la akal them ni li a ja ba ye ka power ning ne mi khaning mu de kle ji tum na mi kum mo yak sa si ja mang la ga zang mi kum mo ningkachang se ja mang mo lo tang hang ni ne yong kam hai sa la mai ta de chashla kan de at murn jo ka shla pe o ji ji chashla ka policy la ka show la ga hi ta de le ga shna ka sa ko usne gi ji initiative ku la ga sort of the shame is par mo ji le le lap ne if we take really as a tam thali ta la kan advantage ku pa la kan ne tak sha po na biren nation ga bingli huidik le ngala ga huidik le de yong ngala huidik le de Meitei Kuki and Nagaji Masika Amaram Bridge Patajne. Jivang and the Shapan Dang the Naga Hili Awi Kunugli Vom the Lede. Vom the Glazilation advantage will garlic, Chitan Sali Samlo, the Hansa Mizilla. Down. Be in the Kunuglitz at the project now some mangavai, bill now some mangavai, mang homes at the clergy. I very shamefulness sense. During the press conference, I got the hang with Yogi Salo. yeah Nagano di mungaling ning milet at leji ava kulak mahinda. You nagano ilik tom the legi take away sanda. Lagay tum mga chang lang ning mi. Laga he ning sas lag jam sas lag. Vreshi masate le Kuki he tum tribal vreshi de. Don't. Tada politics Nigeria vri rally da vreshi we o sagle ka to in north side the GP da ngao sami jibai mi. Kuki now think my mindra sato laga ara cho chang la kan le ka tha gai le jang gi mung khan mi lag mane yong ada Meitei likunu le ta ga ta from ta le yi mum kum shu on de in fali 300 churches mai to ta mere khiwang le question mung han to re shi sa laga election atam le sa sam lo de pore achi re bing mai to ta mere ki tu rum thum ne where are you where's your faith question sa rana khai ne Lagama election there, Siasam Lungura. What kinds of faith you have? It may receive identity like the Shmang society, Shmang society. He commission what money to my home, the Ning Lazar among a young. He thought I commission what money like the Hang young. Okay, Professor, opinion lithaga, it we elected representatives being here, it we must. We public, we interest by namusa tula at we selfish interest tirala at we projects and schemes kangatan ba china YouTube we actual situation the take we the play sarla Professor no we opinion obviously in a mahang the tong thesar le yang in a mahang tong thesar le ka the beginning so le ka paisa ka shem ku le next election kal yu jamang chim thesar le kum jangana yang the beginning so le ka soral ka shem is ukrulai na infal ya jang ifung de infal Shameful 다 딱서 샤울라 혹시 사랑들라 미니스터라 캐비넷 상승 레크룰리 지금 트라가이를 Shameful 좀 써봐야니다 very shameful 이 다르게 다들 미니트리 캐시기다 이 캐시가 힘내 나 이tum에 지사에 많이 야 뭐랄까 닝르가 살아가야 한거 뭐 는 가시나이잖아 자일장 아땡 하올 이 한거 electricity 달을 탑탑다 and it's a share sak mi jiwa ning she Professor no we opinion share sa mi kai jiwa ara na hang khai kala thang oja shang ka sarna hang khai hi ishi are panelists amai ungaw shang shimre ava NPF we
party members sao chiu you doing we president Manipur state president la sar le jo with an han ka line le lo pai accident han ka so in tan an hano ge yeah sure atang asang simrai jeri balya yaw asang kani jang wa khli simrai jaw ke akhle ke sa jaw ke asang ka sai politics lim jang thugi din opinion apong ta khling rai cha le thei gule asang hang de tong ge ji khyon in ayon mangai lam jang tong point out sad lem shula ke asang simai na hang de kle ja thang da da in the khna tharan iwi ngana yon khai phap ta hai ka Meitei lia Kuki lia Meitei ni kamasit phame ge jiwi kyo ka idea jang wat leta hai Kuki li da de ka ta Kuki ni ram jo ko paisa lagi thai jang ya khat ta me ding wa se phare the gule jang okay naga wi road it muing le wa sang ji le block sa ge ji Kuki ni munde Meitei de ji tum phat ta jang aru ri wa Meitei ni itum lia tumli suppose sa wa ye ji khning de le Kasha mai tum ning sim ni khai ram naga wi ram milo da sang tharana itmli block sai kap ki ji mai te te ku kim ning de okay ku ki wi tum ngai li pom de kle de ngai teu khang pai mai da ini shi de pat de compare thak pai ni ngum gli ni yum re asim wi lang re okay na ka ngai pom de ku ki bi jang ja ga sam so pai kim tham de kha mai te li tum chang khum nu tharan wa mu shai lak li shi wa chang ji ram li kham gi ji mai te de ji tum tala gan mu pring wala ji mai te ni tum li ichi now je knin le jiri tum samisai ga itumi thang mai bada hoye bada ge professor de tha chum ka si itung ani liwa Kuki pali wa amel mai chum te sa pa in threat hi hak mai da le ke chui no opinion la ji ka kani ni hi itung we enemy ne tweet sa si ka kong chai pali khang shik na true a thang na true a fate ling room da leo ki da chili Kuki pali khang shik na pha mai ge ji ka kani ni hi enemy sa da tweet sa si ka ka tha da le da opinion with observation le itum da manipur we government yang la kha da de khok ka sa je khni ni tum si tung ra khai no future ti sala kan yang wal ga itum nga lei tan ku sum je kha mai te li khung so le ku kli khung so ne tum wang advantage le mer okay aru in hang kai da da mai te hi nei tum apong trak kli ma tai me kha da kle ne asin ne sin wa git le mang sam la thin tharan do tum chodra ku kin wa jam thin la gum ne atum nga pai da kle da ram da khung pai tu me ram khung pai ja akham da apong a khan da settle sai pai yong ngomong ro si le sin yum ra jiwangan na ku ki chi wang challenges ka hak maning jilla hak la kai challenge mai te ni go jini tum chi phap ta la ko od sai pham mer da pani a khli mu si pham mer ji ta in a sense yong choose ti pang ku lo ji ga ku ki li khung so in isi wang ba apong ta khli the long run advantage le me khar ji da you opinion ning share professor in kita ha ge jang sensitive sala kai atam taran aja bai tum thong la kan tu ka matu la matu papa ma chila yong ka control sa ka matu phare isne national maning la i thai kwa taran isi kharnau bing la tar sensitive sala kai usually public lecture li sang ta klei le usually thai ku le thong la kai maning ta khri jang ki tha atam le ka sapan ta na ka tha control sa la ga diplomatic sala ka ning reo re ji reo ka kham re ji wi ka paning ne jimening le ka chu mu chu ka tong ji the public we platform le hi tai thar mu tu sang kai than hi li is now the is li disadvantage ak le sa re chang mak pha le sala chang le sala thal diplomatic sala na khunu le mathang sa ba la ga ma tu ran ji ma tu la mam tu ran ja tra hai la ga silence sala ne sa ba ji na i thei ku le thang meng sa ni ga te ku is na ka khnaw bin ta ngai jang ning share professor in issue discussion yes atam hi angala wa man le ka sala in concluding remark ashmala umra salura sa ke ari hi na awai una shang athang we na pangkhang khai ne sorry in le tyo ka delay sa america ada ngurum laga aniu hi na we response sang rum pai la pai jawi da professor lila atam ji mi tha khai ne laga awai rising li umra salu ke nani kini ni ruling government li sang de le hoki da nani na response ka sa mi ki li tai jana awai una shang yes oja shanghai na professor yaring am na hang khai jili issue NPF MLAs being naga MLAs being fail side jili chunga hang da klei ne o ari professor yaring am hang da klei jili na we ideology an tiok la ngatei de le Meitei li khang shik na Kuki khang shik maram lila short sala ga na bullet points na na ka response am yaw lo okay ning share itum aji itum thought hili developmental politics and identity politics
manat gazam lagha khani manat lagha mulung wat thri ga hai no hibai masang sangai jine khuni thot itum bing matai lagai ne yang singum kasang kai itum na sambang khram diu share ji masam bang mane the mulung khawat wi akha laga aji wi situation itum wi political aspiration he realize masa khar with frustration ak razan hi khani manat laga wrong reason wang mulung khawat ne the khui ga hai ni wa himum nan sangai ne number 1 aina naga ima wivang wa Meitei and Kuki hi younger shit twine giji in akji the assert sangan we shit giji okay ka it my physical property rang bonda kale hiwa openly mathai milag loot ka saw mongai na broad daylightly loot ka saw mongai rasa de kale hiwa ko phungwi ichinang ra bingjin wo miyur ka teiba shi jin wo juwangai na hiba giji history we ngalai khang pai with background we jui papers ding ji phag wa tam dran ba masa khran go chung sal ga ra thumba embolden sal ga for certain reasons atum bingi embolden sal ga ara thada sa se ji modern le ho ga da khwang da ji hi ningli ka phninga ka khlei ga sa ni hi naga people's run with MLA being with responsibilities discharge mutha da masa thora yari wi interest mung ak thora da ka hang aka chang de lei awi hi sing ra jang hili ina defense la masala yari ne thei da kle ni ba jiba ya hai sa se ka aju wi context aju wi situation hili free movement regime wi maramli central government na shok da kle policy jili jimasa baimra jamasa mielo damaga hang malay mane border fencing maramli border fencing jimasa saga se masa se the remake to the vaho se ramanli longsang da khale machine mathila nguthumdar radung sang da khale miyur bingu machine ji daga da rangai raro no kisar khla jausila jaina hibahi ithumna masalo da vocal salagin ho pokre le masa se NPFV internal understanding kilometer thara sawa laga ara kilometer thara saung laga Kuki dominated area border area jili kilometer thara saung laga Kuki area ling sam saure ara hishongba naga area shongsa tu aura juli hodle ji government of India wi policia ga shikri gasaji jili jainung sunda naga civil society organizations being NPF Wilachang Achon Jam Lahangai Lungai Nili Minister Awangbo President Manipur State Union Lahangai Hai Naga area li Jimasa Baimra the Pongsho Gai Leher Young he will lay the situation he itum we concerted effort kata the misigla gajibaji itum machuka zak laga ju katuka understanding agle laka ot sagai na sa shogre itum hi MLA li kai kana blame sa CSOs ping li kai kana blame sa laka over the years bilam sa ga we grievances we kyoglo ningmu gutun we regrets we gutung jil manat protsang laga aju situation hili tada itumana itum kokamusa ku thei mong tada ba thai ga ji positive result musam bangram ru ji hangai ibam okay ning share ya issue discussion here topic in narrow down salaga discuss salala lum mai gi thai next li sali vai sare issue hi achu ba hi na arwe itum how pogli sa khai chili focus salaga sao sa issue discussion la tam hi khas hang da zalai re jena amai risingly ina athang na itum we threat later clay hi hilina na firstly stress salaga hang da le hogida hi ba hi itum na preventive measures itum political kala identity itum ngak pai vai itum naga wing li masajak vai tamkhun awli masajak vai itum society na itum leaders wing ina key steps ma mai hi khui ka parado aru hi itum ka thabda shar mai da khui ka parado gi hi amai rising na ka hang miao lo la ka utili shi ma thong thong bal ka kusong ma man vai sa se hang ro khai re opinion jing ding de de ya ring phat ne ka itum crisis issue hi ki issue khai jiri mai thu de dum phap ta misinterpretation masa baim re de
crucial sala kaya suggestion ni arion ya chena idum religion with perspective in the masabai mere humanity ground in the masabai mere he build 100% political crisis no political issues augida idum political stand kui pungre political vision ji dei pungro wa tui ga hai adam ni musung ya adang hang ro kai tha da Meitei da Khongjai da India da idum with common enemy ne ka thai ji da hidi itum widi tui ga hai mystic bingje idum di bit masa ko vai sa sei gi bai ia khuni tho bing ni sakra gi na ngai tui ga hai adam ni itum na in the name of tribalism we concept bai na in the name of Christianity where see we amingai na mi kya ka khongnai nau bing itum ing rei agzang bing strategic ka sa abam ga donga atum nang khamai de education we are bongli the by are we government job we are bongli by different work of life different profession di atum na occupy sa gai de tribal gachiwi privilege sa mai tuida enjoy sa the gre mi yurji ki bada atum bing si de hi ka hi itum na hi acham kam tha ne dam ku imre jena aju ishi NBF we MLA bing na position kui da kre he political step ne hidi itum humanity ground na where see we ground ne itum neutrality mang de bai mne kra itum yuru ikra now bing na e adang professor we bazri I chi mam ya mane ya neutral ma sa bai mne itum rum ru ma sa bai mne ya bai body da khang da da ngari de ge na itum leaders bing ji wa itum vision ji ji mi pung gi ji ne gi ba ji ya reaffirm sangai ji ne ji ya of course itum diplomatic ba ji wa sa phung re ka in hang ngai ba ba Nagaland di itum tangku nauri kapui nauri itum southern naga nau bingi di migrant tribal with status di hai mi de itum naga ngeseng seng da ya ka government employees aka itum enjoy masarar mane Nagaland ye ne da itum naga nau ngeseng seng da whereas itum Manipur ngadai hiri wa itum naga nau bingi vresi nau ne jai da ya vresi we amingai na itum tribal akhani gi ju amingai na hida da ka tong ngai hida da bongsang daga krem free na indri sang zak daga ngadai khamata ta strategy ka sa ka tong atum ni da mi gai de hi jena hi kachi mention samyolo itum araki ma mai sama ka parado itum as a society as a community la leaders bing na okay jena itum tribal gi ju interpretation hi itum clear sa phung re ya aru de itum chi he politically interpret sa phung re itum ya he academic na ma sa bai mane ya or he itum veresi we perspective na ma sa bai mane politically interpret sa phung re Manipuri two types of tribal one is migrant tribal and one is native indigenous tribal gi ji itum naga nau bingi thei phung re okay jena Manipuri tribal mi yurkhani de ye ya naga nau itum indigenous native tribal ne rajang da kre khongnai nau bingi migrant tribal ne ji kra chui privilege chi itum status sing de da hai phung re hi itum naga nau bing wang a chui hi itum nganing ga da re sa phung gi ji akhane gi ji ba ji ya hangai ka khni di itum mi vivigri we order ya 1972 hi ba hi ariki ga governor we responsibility ari de de kre hi to secure the proper functioning of hir area committee gi ari BRI sarada itum ishi na sabungi joti speaker ina hir area chairman we pom khong ya ta de the he we benefit quiz gi yangai ga khni ari we adam hiri itum neutral sarak ina diplomatic sarak ina gi ma sa baimra
nakawi thotchan nakawi aspiration hi ba gara fact history hi ba arwi phungda kre governor hi da itum ngari kahai ba ji ba itum hai mi phunga Okay. gara arwi adam hi bor hi manipuri ma de mane delhi di pasai de taiga delhi di bom da kre mayon da kre itum mi ngning chi au arre sa phunga Gijibahi wa chi hangai ya jena ke sabai na dangda itum hi katha adam hiri itum ke sabai na dangda issue we may human error of course civil organization da baye representative baye ko chung ka khabat da mo ga sung expectation di sui gida da chung ka de ka itum naka afubuna hi na phari ko gi itum representative pingida rom sang mi sio chatom the gachi masamane jaika itum na jiri matui ka idum hi communal ari hi political wars ha the grey chachu rise ha the grey hi itum na political party we anger in a surface saragina doing rockre jaika chi itum yo naure in a bjp sa the grey da sorin dan say naga yu wang ke teu ko mang da hi platform na ngatumi bai ka gi wang ne say NBF is other great Congress is other great in the Chinese. Agazang is Yunia. Jena Hiditumna Gasabena than the Crea Saraginatum Nagawi aspiration. Yeah. Kato he had the Savanga Hiva itum Yaribina Mataragina itum representative the Mise. Kada Hiditum Ari types canine society Ariwia social media we the hero Gasaga. Meaning na. Bra da mudui giza China awi strength za dui ga dang bai ka itum Meitei now bing na atum za jur bing na sa da kre da itum na atumi phai jak ji sa ro ma ji bai man wa ka itumi mi yur bing hi na metro sara gi na silence sara gi na itum matara gi na makui ne na itum ot ka sa gi hi da khamtha ka de ye ka itum ka tong MLA bing na ariwa atang amisang na kang da idumui khabat gujung da ye ida mayai ka thad na arui jang wa idumui agazang ji wa idumui aspiration agre de augida chiri reflect sa son angyung ji jiri ungui son nei ji na je chi da haugida idum kasap ina dang da idumui way of approach pa hi wa mi with hada press release ya o mi wi da social media ri chung mei de sok re gi jin da them mei chung mei de o chai ma ji bai ma re gi ne ka opposition aru gi ga agoi jam dong na mu ri da gre ya atuma thang ga ji da against we constructive ka sa da mo sok ne se da chi da opposition we ro ne na je na treasury bench ri bom da gre ruling ri bom da gre ya mi bing di da idum atum mi phai jak da sa ro ma ji bai ma re gi da ya ne iwi ga phaning di wa itum metro saragina itum dirasare kada confidence secretary sometimes manakadi wa secretary na policy matamai tuiji ya akarang sai ji baji tada hangai yeah arwi issue we khang zakile kachunga hi MLA speak manipur mangli focus ala kala matui dale athang oja ashang gasarna bimola khoisham example tel america rin na mention gasajli Delhi lipam dagle issue representative da issue MP later layer MP roles and responsibilities are we and he being hila sapai hit haga para asking na tiong make a mention sai tiong make a tioka elaborate some way the kama hami by the kis haga pama to anala ai da chiwa akum na the megare da sorin dan naga we aspiration naga we ningkachang naga we ga hau idum chingum ya ga idum rai de maning ra hi wa ki an ina akhe eversa ga an trasi eversa da kre ganda yogi da jibaje es naga na ga sa da political party hi da important sai ka thadna hi di sak ma hi wa no we iwi mi yuru ga jibahi wa idum mam rai ngo pai ni angyung ji wa rut ji wa idum he is shooted queer gaidum or sang rock say baji iwaji the ina arwi hi oja ashanka sarli hanau ge arwi line hi arwi je ili rau de le oja
Are hang rock hai hili tiao ma mai da are shi next move forward sa kan itum we pass tweak hai ba je are ma lai ause itum kai ka saran ma sa thure kai ka na saran sat le je re thada itum hi mix reaction le ya ruina la chi ki la yu ma manora are itum we next step ahead next step forward hi ka thana ping hina kisa ka par do itum preventive measures ki ma mai kwisi do ki steps mai sau do are itum we naga we itum tangkul now be political aspiration itum identity he preserves sa pai mai kwai itum ngalai ngak pai mai kwai itum arwi political scenario hili contextualize sa laga itum kima mai sama si do ji no we observation opinion ka share samilo amai rising na Sorin thang ma da sorin thang ni thumi hi WhatsApp wai tra khale hai re kala atai na ha ga phok di ka hangji naga we aspiration na khale how the itum na extra mile sawang ngai masang ha chung khale ka naga we aspiration jili diplomacy sala kaina ji fulisa kwa alung ring riaur ka development hi wa itum ring de le ka tar ka sao ta ji ngarai ma process sama ma la ka development ji wa no we ramli I we ramli tar school Shameful ma thak wai ji wa jo ok thui khang cha ne ji ba ji sap lu re ara in hang de klei pa wa political party a kali itum ji tham le ma ne ka tong ma tha se re ka la ka chawi ideology concept bai na chatre ari MP naga we MLA thara kale hi BJP mam ki ka NPF mamanding ne NPF phanga leitale BJP leitale NPP leitale independent ngarum laga thara kale ne thasere party ji wa ithum thai mam tham ne de thum ne hili ka hang lama hang re ka hang de kle ba wa leida kle MLA thara hi naga we aspiration ji le how the issue le how the unitedly stand sa laga athum ngarum laga issue khra tamli wa one voice aida kan sanga ye ke jine ina ka hang pa wa jang jen de ji WhatsApp wai tra kle ji ta ka mai na I thumi share shopping la one voice aida ot ma tha da sa wai wa le ye ka hada ka hang ne I thumi adang hang ji ina nali ka hang ji Meitei Kuki we I thum rai cha to thui se ji ning ne ka athuma marakli smart sa laga out of the kikali katran la sar katran music khongra ge ji atum na khang reu themai wo dan in nali hangai re yes naga we hi sovereignty ya sambal la naga nation mangai na naga we state a kli pam sa si ge ja itum we good we khamatha ina itum hi avre shi tamai na akhai na sapai wo ka ari itum hi just like itum Israel of in Egypt li go pam tha da itum hi ki ka ga jingli liberty ma le pam de le de maning la itum hi mix up ju community ling so la ka khring ng sao da ai iwa ju a chamai na iwa ju ai da sar ji thai ka ari we politics level political level ji itum ta ka sao an nei de ka hang ji jaina Meitei we society ling room khangrum opri khangrum sao da Meitei na khi sa Meitei na khi ningkachang Meitei na khi hangli gi ji isina ji reply sa ro isina ja ti da riao ro gi ji na wa Kuki ling so la ka politics riao room how da Kuki na ka tha da angle ji kap le Kuki na khi khalen sang da le ta ga isina ka tha da ha ka ro gi ji we angle ji li itu over smart sa la ka na riao ro gi ji na wo ta da bo pa la ga ta da sa pa la ga sa se ji ning ne ka Kuki we MLA thara na this tin sala kind of strong sala kind of separate administration many ka itum mamya phumra the several times prime minister li Modi li aru home minister li misang la ka tum united list stand satale atam le asiwe press no chotale yang recently polila hokip na Kuki li chief minister sangsang salala itum ji compromise samra itum demand separate administration union territory autonomous with the legislature the openly hang sabtale wo ka India we alungli ok thui south itumi naga jingyo ok thimning no mi wi jingyo ok thiau da Meitei we mayang we culture ji thai laga politics ngrew se ki jine achi India we alungli itum ok thi laga mayang we culture ji le mayang ran da ma tui laga asam tui ki thiba jine mung hau mi yon hau de ma shung khu yau ana mung hau wo ka ji isi wa ta da mayang ma ta da kham tui na ka sai ka na pam hai ko no we justice ma le ma ro ina ka hang naga mangai ok thimning ne ji li ka hang san wa jeni itumi naga we MLA ping hi ka teo ka outspoken ka sami le chang ka tong mo ji ning ne committee le ka chang re ka teo ka mulung ka chang la ka
mayangwi mixedly country ling solo the ko ok south the southern town iwi nature iwi naga wi ki jen sar jaika you will never get any benefit. You will be always lost in atang kahangji. You will become a victim. China politics liver jili kahang no taka jiwa politics liver jimale bai no politics liver ana jitai jaga in a jitai ana jitai ja isi kejau aspiration kle south China atsa taka atang hangai re mai Kuki na separate administration da satale dili isi maya kaila yang silent sai ke isi maya kaila ji question ji rai wo ka mai ji hai sao se ina ka hang pa wa ta ina ka hang pa wo achimani police hok tak le hi itum vere siak sa da state ak li ok thik rum sa da shok ngai ma ding mane ta ka ta Kuki na mai te ji ngmu hai re mai hai re atumi cha ke si atwa ta ma pha se khat naga la rum dok thing rum hau da naga we MLA tharajina naga we MLA pingjina something initiative wo khwi phung re gi jine jili ot ma sam ne ji ka hang san ne ji jana achil thalan ne gang li Meitei we along li class ne naga we NPF we problem ning ne Meitei khala da BJP along li ngakhun ta khang ro kai da athum hi sin tha da wa ga hai ne wo ji da ga ra naga na hang gi ji ji hey na sen na si rai san ne na sen na si problem ne ku ke na ka la na si ji tham ya re ma mya ma ka la na sen na ko ta ga naga li isili horsang lo isina tam hun ka handle sa ge na tum la ka hang na lo itum na thum mang li shur pai la na tum nei tum ra klish itum tu khulo da after we chief minister he it is the right time hun na naga na chief minister sa gi ja tam hi achu political hi no hi majority MLA ku chung question mara ba nei MLA khani mang khle ya state na chief minister ga sang wai wo dai it's a quite number because situation if we compare the situation then nagas deserve to become a chief minister gi no wa to sorry thai ne ka ham pa wo then itum situation compel sai ti correct iwa politics livo mini isi victim tatele mini mai satel so okay mai are mai teli kukili to mang shi se ma byam na jaw during this conflict or war for the last 20 months what the Naga society get the benefit what the Naga MLS get better than the other MLS na hanging na nothing it's the same thing tik chili ka hang ne iwa China in ka hang pa wo athum ni thona sang ngai ne ma thau ka sang ne thau he sang ngai athum thau lo ba chim ne ma sa thai ne de ma hang lak mre fit ma sam ne de ma hang lak mre but according to the issue ji issue to wo ala ka tyo ko yo ko atam ra ka jili wo itum ka tyo ko ping mai de pang mai de bref sa ka itum hang khang ni jili wo hang si yo sa aj mai te hi atang ka hang ne ye ki pa mai te le pham ka ta society te Meitei ne isili demographic trade mo lai ne isili strong demographic trade Kuki ne mashungai ko Meitei hilo corrupted salak ha achimang ko char mangre thada selfish salak ha ka tang da lai dei so why our itu me elected ping na ki ke ji kwa jili ji ka thang khai lo Kuki ne jaga thang kan thada asiwo demographic trade ha lai dei tha ko jo na sin lo ke ji jana aj naga we MLA thara ke ji ne NPF ma ma ji ne as naga united chal ka choi chal ka amit chali Home Minister Lee, Modi Lee, Joe, isili atam milo. We will try our best. Sipai jitala. Dari Meitei leader mag pangrum da ar suspended animation quick ramning la. Taka ana chief minister na biren na resign sauro jaka ana la hang pai da lo jo. Masaro ture achu issue le chinku problem le. Taka ni sinaga ku no phunglo jo da chief minister biren la hang ra no wo. Why he is so selfish? Jim hang ngai ne I will commission but I want to speak the truth. Justice Kaninjang. Oja Biren Jo, I problem later Taka, Naga Kali, Unaka chief minister sang says that I'll offer supply. And Naga with chief Misak Oja Kusi Masar Murdoa, Oja Ramaning, Oja Tiko, Oja Wangbo, Oja Lee, Shomasatem Redoa. Yo, Atum the qualification to Melakawa, separate. Oja Dipumasaram Redoa. Sasa break, one sort of get up. So Nagali Hunaga chief minister sang Sagos at Alaning Hagna. If I were it to Makane, if I were it to Octung room, say, Ka Acha, we hear the Satamli Ali Jelly no pointer, center the resign salo the saga and the job, Taga resign saga, Ali sang Salo, the gentle. G. Kachishinaga, MLA Tarana, Tata silent the Saji, or just surround Sorin Khan, Jiva, Amahang, Jiva, Itomi. Then the politics carry out the jack over. State issue, color state with a canal, environment issue, the politics, the open grade. Down, he will get him the Julie method, Marie.
then smart masa ka na tin ka han manipuli na MLA kala la jaw MP sala la na smart masa ka na chi ka masam pamra yang la na tuimam tu thura ka na li ki ka mina ti chum khang chai na vre sine ta masa pai na ra hindu ing le culture li na vre sine ta ma sa pai no wo mayang wo na phat la ka parliament ni pam ta khlejin na thai ta la Mati to me, Naga we separate country meaning wrong war. My youngling solo occurring a country nation out in the war. He shown up Meitei and Kuki ling solo occurring a state out in the war. That we are only some community. No. Say we are probably was say we are among the tailor day. Sayu are probably was going to Sayu according to the no Saturday. Jini hang out in the ganji, otherwise book with me alone. Just sorry down. Yeah. So many believer politics ngari auki ke chi na thang ka hang chi manipur we ta khna thel ka chang khang riao ba chin na oi ja ba sa ni otherwise itum hi ta da ki kam ta da ma khning thau we na in ka hang mring pham ning ya chu oja pi reng da ni hak la ka na cho itum ma sa pai thre da ga na sin na ga ka na sem sa lo da lo offer sa pai Okay. isin na ga emene thra na la hang pai khre we na ari ami sali lo hang pai chi wa ma hang chi ta chin wo chi li ka hang ne Okay. so sorry ta Yes. Malung ke tala ke hi in ka ya tumri against meaning mene ka naga nau ka sata sa ka pai trang sa kran thana ni mag sa ji sa ka pai tam ni ma sa pai ji I u khna nge ke ji ka hang sa go hong so ka sa me Yeah, ning share na na malung ring la kan concern le line share sak musical possibility la le da la mi chung kan mo chuk sara da shan khuye amai ungnaw shang no li ungai le na political party li kala arwe alliance le leo ki da no we shongli no we party we sakapa apong chunga khlei tha da thai da le right time for a naga to be the CM of Manipur gijila shares ha da le hi possibility la la kan la khlei tha da le itum we ari political movement hili ari situation hili contextualize sa laga itum mangali ki sa wasido ishi tangkho with naga we interest si makai vai kala itum interest li itum we advantage li vai vai kimo mai steps being hi khwiwa ka parado no we shwain la na se Okay, kuchunga shangrum haider hang rokaider ishi tangkul miyur hi mina ka hawa ngachan ga sa miyur ngsa ye gi hi tumna shaye ara shit ka sang hai ga bai miyur aga ngasalu shit se miyur ga te ne tumdi atumi shit ka sang ji report sa ga bai miyur aga ngasalu shit se ja ka mi abu na sakran sakhngi oji sarda khuyi ibajang okay larik tam khui laga mu ga hai khnod itum ping yang ka thau le yu hing rai lo sha da le yu bera ra china flip side no fon ja mai mi chalwer la flip side action ba ulta side asngaflo phone hina hi thali them thang khme mi mning no hi ka thada sa gle hi ngaflo kushino ga ka thada sa gi gle hi aram yes ngwai continue sa pai re ya Teo ka specific sa the issue atomic teo ka sa limited sa with the vai sao se ya no china mi abu na sakran oji rin sidai sara laga itum batalaga na leida kle itum lansin economic condition hi government we mida kle scheme subsidy bali focus musang sagai ne ibajang okay itum mi abu we sakran batalaga na khuni thot ping itum ping hi mi abu na saga shap saga thai juwa chishu da salaga financial independent le hai kha itum we sakranjili focus sashabra itumui sakngi otmangajili focus sashabra mili kapien we milin kyodo expect sa laga expectation laga ji fulfillment sa we realizement sa we ningkachang kyogla ninga gatat maramara jaina itumna aju we thod hili tangkul imma miyur hi kachangkhat mupunga pha mina masot mikhangi kala shitsanga bai miyur ngasalu shit se jaga long li pom da khle long we gathana ping na yu we gathana ping na
scholars being na politicians being na sakhangi abu ji mathalagi na sa se masa ga thei ji khibakla ji la yang la ga kapangka ga hai wi thili khlong trot la ga sa ba maning la chingri vriana suggestion feedbacks mi pai ga tong mi la ka masa thei phung mane ja ka tenure ji chingri vri kupsang sak la ka khana wo tenure ba lia worthiam jang la ga na matha la ga na sa thei me gi ja khli haka se maning la commotion khali mo ngai na ka shong ba sig la de ma ga thei ka tha mi yu he da sa ba shu mai ga khya ga mi yu ma sam le de la hang la hien vai ho be yeah ning share mai suggestions itumle advice no we take him thalai mera ara he we topic li now sorry na professor li mingai de le important sala khai kikla nei topic nei itumwe way forward hi khima mai ka tha da chatbang sangai do no we observation take ku kui kala itumwe taila ngai na thana ping both elected representatives ping no MLA no MP no or itumwe CSO leaders ping no ka tha da chatba ka pharo do itum as a community Atang clarify some yoga. She tankuna the pop tayon kayak lily. Kuki near me to me a pike queer and a pike queer. Yo. At me a punk from light ramsang pike with I. At me ban me high. Daily little Korean Sataran kind of cookie near ram rapping a pike queer and pike queer. Shamono, it about something I say. Yeah. To me yonder. Tala ratra gain dara pom the clipping ji kipan refugee kipan ang pai kui ji thala kain demographic status ku sho laka atamli rule what is the rational sala kain ni khito ku sho is no tadamram le lag lag ki ne ramra bang pai phode ngmer ji kre jang wa ya tamni sai va yu or sam so ene ku ki ne ramling jang lag pai ku ga ram ko paisa kai ram ji cái gì khác chính mình rằng chúng ta mới agreement lấy từ lấy khi vang rằng thà là bao nhiêu là rational thà là cái nằm trong này chỉ lo chỉ là cái gì đó chỉ là mình cũng mau civilization bác sung ở sân đó thì cái kia là làm rằng là sao mà tuy nhiên mới số gì lo chứ cái này chỉ thầm là cái kia này làm cái bài quay rồi thì cái mà sung ổn rằng cái này chỉ là một cái bao mà chỉ thế thà là cái này chỉ thà là bình thường civil society being la or chimney ka issue representative being la at law at issue the sing kalum thala kai na tumle hinu ramani mune nan sang le yo ne jim thala ku jo ro law at issue ban ka ku jo khai ne chad ramji shimgi ne ta pang shaban mu phalam sil jang ara ka khni ali na ta dei tumwe representative thala kai bing la mai tra ga hangai ra tumwe ka phal tra ka le ka masaran de ma sa wang ni tumna dunia mung the express the side right ivanga to me yon chawe mu shung nem sa them ni la mani me ka phaltra sa bom le jang ara iwi chu kum zaba na forward kar ba ra athumli ka active sala kan role ngang sangai politics hi lan mang ning ne scheme mang ning ne politics is a profession the respect of your identity as you are politics li ni zang ga thati you shon na ji baim ne minister sa shon ji la ji baim ne opposition bang right that's a part of politics no thadamram le lag li identity your sai iwi that is respect your sai like me achingli that ngning rig ji ja that ji la mum shum li ta ja that ji politics la maning me jang opposition ngning ji yo ta khi yam li iwi identity respect sa se me ka no opposition ngning lo opposition ngning hain on sa bai me rig la male me what sa bai me khar democratic system li jang wang na ina hangai ba issue elected member na ga we ni ping la congress no BJP no the NPF no chong the respect kle la ga that me ha the principle jing na ma yon la ga jong dignity la ga na saran jing thran sang sangai jong la ga mga shong ji ga thar ba si bi ja tum na jum chik cha la ga mai atun ma sa thai la ya na ga issue thar ko manipur na ga bi chodar ko thasik la ji ya ru civil society ng hot lo intellectual being hot lo ta sil ja ka meeting na pom laga ta silo issue thar ko bijing ze ga mga shong sa ba ji i theikuli ma chin shong fura da phani jimning la singa hang ge tum intellectual ge jimning mun ai khekla ge lang ge lang ta lam ra ge tum opinion ta sil ka ta hang sang pai le sa ro yes
ya isu yang sakjili ya itum no hol mo shob mo ne telephone da ka tum nang shankra mo le mo ne ya ta sikle shi thar go shi tang kul wi snaga wi shi thar go ak ka sik sang le la mo ne tik ta ta ji em sang sang ne increase sala ka na naga wi isu dong yang ba le ya shi ta tam le ta da mga shong ba si do ji sik ba ji je ga mo le ga chan zik ta bang sang ai ji na wo sir ishi chan phai sam man la ga ara kupsang ka hai ka tha ne ara hi tiêu mai ka ideological it mai thai ka khui clashes ka tiêu le opinion ta da ka chau experience thai khwa tissue da khang tai la leng rok ta le lai cha lai na ba ku pai ba ara in case president rule hi rao lo muthala ka implement sao lo la ka re-election ara election hi rao si ji ba ari situation hi yang la ga aishi MLA ska da clay performance yang la ga general sala ka na jo sa ara BJP hi powerly morally mraukla mikai kana khangshan le ashi hi performance mom tha tura party ke terao lo pai ji le ara thaka party ke te khiram rauli kala issue utang ko context li yang ji jo ishi MLA ke thumi performance ka ta thumi re-elect sa pai chance malai sam rao article ke te party ke te mi candidate ka thana kam rao ji hila chung khana rang gun lo bai na jek phok hai ne kresa da amai una shang no we party when mi MLA ka thum kau gi da no we MLA ka thum hi election hi contest salu shi si wa makali broad le la re he as ili hibai ri mai thei dang han da riya yak ta le ho no we no party when MLA ka thum shok to le ma ri he e ara ya district le lam lai thu aha state level youth wing president ta sa ga hai he alung khaning ha ga chang o charu gi suita me de le wo okay ya ne hibai hi ba he we electoral kyodo he we maram ba hi ba na khang han ga respective constituency ji we electorates being the third way ji ba je ve in ji we confident ma le na ji lai ki ko tumi re-elect sa lo pai gi ji we ai confidence khale ma khale ba maning la in ang hang ba ba katong hi ara acha district le lekha thum ko shok jang ji thei bai mai dala tha da ma thei ba ru da ma hang ru tu re gi ji wan le da kle ne tha ka thei ma sar ju mo ngai comment ma sangai thum no wa okay last election with 2022 liver in new interaction li in a khang han le ai ka sera je na ka ser ko aju ba hi tio mai ka na state liver je na alung lai ji ma thei tu generate okay yaru in a take ngai le with a khang han ga san party level line amai rising BJP power li moral li mrau ka le issue with tangko constituency ka thumili BJP MLA ka by chance lai BJP hiva khara vara ru yaw re daw sorin thang oh Manipur le ki bangre jiga idhui Manipur hiva Delhi di kamansara kai duya Delhi di gajing lo ka Manipur di gajing sadin daga sai ji ta da Manipur di moro sar ne ya gajiba wa idhui state ke de hiva regional party Mizoram ga Meghalaya ga Nagaland gada hiwa atumai regional party hina NDA government si alliance kasano ka itum Manipur hiwa Kran state dasa chiwi dungli regional party hi maringna khaim nei jitna jena itum na thegi jiwa Manipur di ka chigitha government governance ungde kre jai ka amai sing ari here election mong nai rang campaign wak pa mong tu fulo ari ka kungra ko mungra campaign women da hi gazangat no wa Manipur di kang NDA government da di ga UPA government da di ga performance hi BJP bang da re de kai nang da NDA government da wa Congress hi bang da re de kai nang da center wa sure da okay center you should send the depends hai no I don't Manipur state hi ida how ida constituency ko thum hi hang miao lo aida MLA NPF li na shina topol salo by chance ma le tang ku thumi le
ai da ada NBF mang nama di samre da yang abong body kita da rasa lebay da Yeah, kuyi yeah. ka da Ari ashine mm kita thumiji yes yes yeah Ha, chances high samai lo dan the we. chances were Community director. So, okay, excuse me. mm, Oh, Professor Shaw is la. chances hmm Okay. ma awiji petri jari jadi professor wije Okay. Yeah, please continue, America. okay hmm. chances were chui da ge ne da hang le dao soin tan ki wang de ji ge ki ba ke da opposition ni men ngai men 이동이 데모크라시와 루링 바시나 뻥섭 그린다 아시는 사회 그지지 지더더 디시전 지더더 주에는 저대지 Chances lay 지다 아우기다 lay away racing. Okay. 어 Okay. NDA government 바히 아루루의 performance 바히 Tangkul ku tungwi hila ka hangdalam ning la. yes Okay. Ning share. directly standard di mathaogi다 주에 effective the labor bombre Okay. Mm. Ara oja ashanda. Ishi we Manipur we context na re-election house jiwa ishi state hili BJP na government form salu by chances like ara in anti incumbency le how kala BJP na Manipur we conflict hila ka mukup sang mi khar tha le hoki da PR khai ni jena yaruina another kigla party li or kateli form sa by chances mi brauli kalam talan ishi tangko we constituency ku thumile NPF na ka pom rau ka katei hi la chance le ka theli do no observation ka hangmilo. So Sorintan, ari we Manipur we situation li context li yang ka kala hi janjali election je sazi ke chiwa ara praja ping hi ke chung ka changes le hare yaru public ping hi khrema that aju we conflict hili itra ka public hi ngats ga haine educate ha ga haine changes le ga haine ji jaina ithumi MLA satak le ping aka ka ping we white black tada kachi ka char hila ka chung theng ro ka haine ji jaina ari ara manipuli election rasi ja ki pa ga data party any political party ka the single largest party tra ka mukhir mer alliance hai na rason re coalition hai na rason che number 1 kala ari MLA satak le ping hi ma ka gi ji chung khale political na party ji ticket sam pang sal pai ma sam pang sal pai ari situation le bo ari sa le MLA ping ka chung ari ma ka lu mere e thada ji simple salai na ja e ji thai kuin mara mara yari we changes hi le here then it's an example sila kai power last year 2024 we MP election ji yanglo thada chili ari we conflict here the public na response ha kai ni ji then arawa situation hi li ba tissue the wa ari le sa ta clipping hi e we thai kuli track makalu mer Ishi tangko ka tharau ra ga ji tle la arina na hamda kleje. Jika mai te tangkul wi hi mai tangkul wi le saglak tangkul wi haglai ne effect sare impact sare tangkul wi jang Okay. tada je impact haglai ne sare tangkul wi Okay. Ning share ishi oja ka thum Professor Yaringam masak pai le hoki da meeting ak le yo ki da shok hai ne jana inshi matili chung ka ning shimi da le na thumui political knowledge experience kala itum tangku yur naga yur hili itum wang phamai khwai da na thumui thai khawa shera sak bi wang chung ka ning shiko ring pa ko itum ning chuk political ideologies na teng rok salala tangku yur le naga yur le shia ser ne jiwe along le tum yaru le odram tsu de ser da klene ji shit ka sang ji han le ye na tum di sa da mi jing lo ka le tum tang ko naw ping talan khni thot ping wang yang gak pa ya avang sa da na tum we knowledge itum le pas dan sa mi jing lo ji ji hang ai ye na tum we political career social activism manga wa mai no itum we ngalai itum identity khangakli thêm thêm mấy non tụi mình ở sa sai có gì hàng cái những gì mình shit lại next episode lại tụi nó repark mày lúc nào không mày cái là cái tụi nó thấy rằng interesting sao không mày chẳng phải là sao shit khởi sa say chỉ là hàng shit ngay đây cái là cái episode yang mình khai ya rồi sai có rồi là chúng cái những share cái tụi nó cái tụi mình special salary guest mà tina cái tụi nó thấy rằng vào chúng cái share sa mày cái tụi knowledge của chúng cái enlighten side đó shit sang cái tụi naga nawak sa da tangku nawak sa da cái tụi mình lấy threat lấy được lấy chung sang khai chung sang da lấy atam
hi mo pha thu rei thum mi wang sensitive sala kha atom la sa dalei jen itum share sem tala itum ka thana bing na itum interest si thai mi la ga than mi no itum yarun la ga tom mi se itum political scenario changes ku chung kha leida klei political dynamics leida klei itum aware sa se itum informative sa se kala itum saran baran chi sa se itum na shock chang da klei ai ki sarak la da ka pom ji tran itum tanarai bai shin itum sa zai bai shin itum information talai collect sa la ga ka thana bing nam talai than mi li ku shura aksa dam talai shula ka tom mi da itum ngalei hingak se itum ko khayang ka sada kamatha chi sa shok khawai ji na jing se ji khnaw sada hang khai ne itum psychoreling share next episode le samang shall shit se pami se